Kani ko All India Radio Shillong ki khubor ban pule du Elma Arwar. Kimat bakong san jong ki khubor menta ka step khar atarik uleber ajar apuai kilong. Ka education policy ka bathamai kolong ban wanra bat pentri kam ya ka pule ka dangle katkum ka juk ka bamenta ong upresiden kari Ramnath Govind. Pentip umentri rangba ka jala meglea ukanat ke sangma ha ka yeng dorba thau an bak sarkar kalasim khia penpet ya ka jing penjalan ya ka kata tungkam ha ka jala. Ther unong elam kaliang persya u Dr. Mukul sangma ya sarkar jala halor ka jing na palat ka jing kam ka tanat boarding ha ka jala bat pan kai phot ka meglea Human Rights Commission Shillong halor ka jing khlat ki anut ki shipara na ka jing shawat boarding electric ha salen ki khubor ki babnya Upresiden kari Ramnath Govind ulaong baka education policy ka bathamai kalong banwanra bat pentrekam ya ka pule ka dangle katkum ka juk ka baminta ka balong katkum ka jingwat banya ka jing tibet baka jing don kam katkum ka juk ka baminta Ramnath Govind ulaong ru baka ne ka education policy ka bathamai kalong ban pinsngot ho ya ka larity ni ka culture jong kari India sho uni presiden kari udan ka jing skos kham ba kani ka education policy ka bathamai kan wanra ya ka pule ka dangle katkum ka juk ka babenta bat ka ban pelong ya kinongwat banya ni kiriu shamphang bakin pinkiu shu ya kari hakikardan ki bahalo shu Kayeng dorbat hawan hinen kesni kala sakhi ya kajing pin inya bat kajing ya khlut apeleng UMLA ka Shillong North uba Edelbert Nongrum bat menteri rangba ka jela ukonrat ke sama ba usembut menteri rangba ka jela uba Preston Tensong hakapol jongka kenta kili jingkeli kani kajing pin inya apeleng kini kilangut kalalong ya ulampang kayeng dorbat hawan ka jela uba medba lingdo ba untuklar hino dalade kajing keli ka blaya lam sya kajing khlut jing shong dorbar kadai halor kajing dawa ban penjalan ya karta thungkam hakikam bapher jong sarkar ha ka jelam ha ka ni gasngi na kaliang umentri rangba ka jela ukonat ke sama ula pentip ha ki para dokhot jong ka Meghalaya Legislative Assembly bag sarkar jela kala simkhia halor kajing penbalan ya ka karta thungkam hakikam bapher jong ka sarkar ha ka jelam Haba jubab ya kajing keli jong uba New York ki songo ha ka kenta keli jing keli umentri rangba ka jela ukonat ke sangma ulai thu bak sarkar jela kala simkhia halor kani bo ula pentip ba ka karta benthungkam hajela Meghalaya kalong ap news nam hare ka don pat kajing phir bat ki wei de ki jatkam shu ukonat ke sama ula pentip ru baki wei ki jela jong ka than chatai lamingi lamba ka UGC ne ka University Grand Commission kala penjalan ya ka karta thungkam bat kumta ka jela Meghalaya kan sapet lang halor kani ka phang Usembut menteri rangba ka jela Meghalaya uba Preston Tensong hin gesni ula pentip ha ka yeng dorba thawan ka jela ba ka jingte ya ka Bailey Bridge ne ka jingking nar Jong the work suit latailang da National Highway Authority of India ba ka Border Road Organization uba Preston Tensong ula pentip ru ba kamdan ka project cost na ka benta bente ya kani ka jingking na markani ka kam kani ka jingkala jong ka scope system bat ya kani uba Preston ula itu ha ka jingshong dorba jong ka Meghalaya Legislative Assembly hadin bola jubab ya ka jingkali jong UMLA ka umroy uba George Bilingdo uba Preston Tensong ula itu ru ba ka jingnut jingsap Labe da National Highway Authority of India. Uni usembut menteri rangba ka jela Meghalaya ula pentip ru baya kani ka jingking on persyang men pendap ha ka life way terik mentau benai. Ka East Khasi Hills District kalong ka district ka bahakli do bandon ki brio ki papam bangpong na ka jing penakam ya uduma hakari baya kani la pentip da menteri ka koi ka khia jong ka jela Meghalaya uba ALHEC henen ka singi ha ka jing shong dorba jong ka Meghalaya Legislative Assembly. Haba jubab ya ka jingkeli balakali da UMLA uba SK Sun uba ALHEC ulayathu baka cancer wing ka badon Civil Hospital Shillong minta ng penungkam kum ka jaka sumar corona ne ka Corona Care Center. Uba hek ula pentip ru baka tanak akoi ka khia jong ka jela kadon hakalinti pan pinhe ya ka jaka ajing sumar bampong ha Civil Hospital Shillong da ka batay ya ka Cancer Treatment Center kum ka DAE Civil Hospital Cancer Wing bat minta kidang persyang menteri kamno ya kani ka jaka ajing sumar bampong shu uba hek ula pentip ru baka tanak oncology jong ka Civil Hospital Shillong kadang ajing sumar ya kinong pang bampong kum ka radiation ka chemotherapy bat ka surgical oncology bat kinong pang bawan na Long yang BPL ne below poverty line kiyo kajing sumar ay ha Shillong Civil Hospital. Kani kadai ko All India Radio Shillong ko balam sipi khubor. To mentang ngap swaya kani kajing pemnam. Laitali kajing belian bangi baro ngide ban buat perking banyada bat ban light na kajing pang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jing dakmut bat shentur. Penjenga iway na iway pan habay dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat betabahaya ka kemat bat le kita bonsin.
Tung ini trelang banilai persya ya kejing pang COVID-19. Tumentangin pa siya kikubor ke bedang sam. Unang alam kaliang persya Dr. Mukul Sangma ubadeiru UMLA kaseng Kongres henin kesengi ulah tiating ya kasorkar jela halor ki kenram hakatana power jong sorkar jela hakajing syong dorba jong kemeglia Legislative Assembly. Dr. Mukul ulaong bakadon kejing bam sap ke basyir khaiba hakatana power ba ulah panjubab nak sorkar jela halor ki kenram hakatana power. Haba jubab ya kejing kenho jong Dr. Mukul Sangma nak kaliang umentri katana power ujiam speaker Sangma ulah kentat ya kini kejing kenho jong unang alam kaliang persya bot ulaong bakani kadai tang kajing penbut nami usimen. Syuk ujiam sangma ulah kena kala ba kajing duna hakatan power kadai nadu kapor ba kadang sensyar ke kongres ya kajela bat kumta kani kajing kan sawan hak sorkar jong ke MDA. Uni menteri katat boarding jong kajela ulong ru ba load shedding kala duna ba hakapor ba sensyar ke MDA hak kajela bat ulah benrap ba kajela house nam arajar arpo kamdon kanu kajing tut hak boarding bat wat load shedding ke pementa usnam ru kala lala banwang no ha ipor ibalingkot bat kani kadai kajing tre storm jong sorkar MDA. Kajela Meghalaya tanghin kesengi kedan armut kibayo thmai o COVID-19 bat iwepat ibalakot no COVID-19. Ka office UDHS MI kala pentip bagi ni ke armut kibayo thmai o COVID-19 kide na East Khasi District bat iwepat ibalakot no idehi na East Khasi District. Kajela Meghalaya tat halu hnen kesengi kedan arpo tili ke active case ne ke bedang don hakajing sumar hakaba na kini ke arpo ngut kan rengut kide na East Khasi District bat mar armut dari Boy District bat na West Garo Hills District. Kajela Meghalaya hadu hnen kesengi kedan khatlai hajar khandai spa prapsan ngut kibla yo COVID-19 hakaba khatlai hajar praspa khanyongut kila kodno bat shispa sapu prangut kila khlano. Ki arhut ki shipara na kashnong Umsalat West Giant Hills District kila khlat hasyan hadin baka boarding electric kalabat yaki. Kani ka jingja kala jia haka step jong kasengi balang haka por kumba shipo baje iyay. Kini ki shipara ki blatip kateng kum uripin skam papeng shipo snem kakerta bat u ardaban papeng asnem kakerta. Katkum kejinget hu wahai shinong ka Umsalat uba Fernando Sharap Manar ulai tu uba uripin skam ulaba ya upara badang asnem bat ula kumbat ya usainal electric badang ta ula syabat haka boarding electric hadu bakindak lat no sendan. Nagaliang ke Meghalaya Human Rights Commission Shillong kala ujo na ka kes halor kani ka jingja bat kala batha yu chief secretary jong sorkar jela Meghalaya bat unwat banya halor kani ka jingja bat ban phapat ya ka kaipot syaka commission hapo ka shibnai. Menteri Rangba Kajela Arunachal Pradesh Upema Khandu hinin kesengi ula kawe lama kum kadak kajingple ya ka 5th Mobile Digital Movie Theatre van of the State Department of Information and Public Relation ha Itanagar. Hakani kesengi nalor Menteri Rangba Kajela Arunachal Pradesh Upema Khandu laidon lang ru Menteri Katanat IPR jong Kajela Arunachal Pradesh Ubamang Felix bat unang aibut jong Katanat IPR Laisam Simai. Upema Khandu haba ajingkran hakani kesengi ulong bakani ka Mobile Digital Movie Theatre kalong kum sibenta ban ailat ya kibril na kicakan nong kendong makin yomat ya kajing penbernya jong ka world class movie theatre. Khandu ulong ru bakani ka digital movie theatre omtang baka penbernya hingga ka long ru kum keslem ajing hikai banyarap ya kipat ba banya kendu ne penyajan bat ka sorkar jelam. Ka Meghalaya State Legal Service Authority Shillong kan sepelong ya ka Legal Awareness Program ha Community College Belifonte Shillong mentakasengi ka balong ru kum sibenta jong ka baharat ka Amrut Mahotsav halo ka cingtap nyopusan sinem jong ka jingyo lai lut kari. Ha ka juga pol ka jela Nagaland kan sarakhi lang ya ka Azadi ka Amrut Mahotsav ha ka jingrakhi ka ba ipu ipin. Kani ka jingrakhi on solong ru ha ka district jong ka jela Nagaland. Menteri Rangba Kajela Nagaland unai fuirio unsolong kum ukongsan ha kajing rakhe ya kajing dap nyopsan snem jong kajingyo lai lut kari India ka belatip kum ka Azadi ka Amrut Mahotsav menta kesengi ha kohimam. Katu ki khubor kilakut ki bawan shepi na ka studio jong ko All India Radio Shillong bala ka por prabjing in saya so bat ka Delhi station na ka bana ki khubor haktin Hindi bat bot pat sa ki khubor haktin Pareng. Kani ka dei ko All India Radio Shillong.